Žrtvenik je arheološki artefakt sa 4 masivne cilindrične nožice plitkog recipijenta. Izrađen je od svjetlo-mrke boje pečenja, što ukazuje na pažljivu izradu i namjenu u ritualne svrhe. Njegova jednostavna forma i dimenzije sugerišu praktičnu primjenu, ali i simbolički značaj u okviru neolitskih zajednica. Žrtvenik potiče sa lokaliteta Berankrš, selo Beranselo kod Berana i datira iz neolita. Pripada vinčanskoj kulturnoj grupi, poznatoj po svojoj razvijenoj materijalnoj kulturi i bogatom kulturnom životu. Ovaj predmet je pronađen 1961. godine tokom arheoloških istraživanja, što ga čini značajnim nalazom za razumijevanje života neolitskog stanovništva. Predmet je izrađen od pečene zemlje, tehnike karakteristične za neolitsku keramiku. Pečenje je dalo predmetu izdržljivost i omogućilo njegovo očuvanje do današnjih dana. Žrtvenik ima prečnik od 65 mm i visinu od 37,5 mm. Predmet je očuvan, što dodatno doprinosi njegovoj vrijednosti kao arheološkog artefakta. Žrtvenik je korišćen u religijskim obredima ili ritualima. Njegova namjena vjerovatno je bila vezana za prinošenje darova bogovima, što je bio važan aspekt duhovnog života neolitskih zajednica. Ovaj artefakt pruža uvid u duhovne i kulturne prakse tog vremena.